počeli smo raditi to kao iz ono nekakve dosade u domu, kakva je bila kroz neke te popodnevne ure. I uglavnom krenulo je sa nekom pričom da idemo raditi nekakve narodnjake, to jest nekakve pisme zabavnog karaktera za Dražena Zečića, bože moj. Bože moj. A za koga drugo? U tom trenutku najpopularniji. Zabavno, ne znam ja, subotnje popodne, na moši, vani kiša, ne znam ja šta sve ne, i onda naravno da izađe pjesma koja se zove Tuga me ubila. Tuga me je ubila, zašto si me proklela, čaša se je prelila. Sve je rečeno. Sve je rečeno. I sad da si to sad nekome posla, aktualno me to je bila kaching najjača stvar. Odmah. A to je bio moj utjecaj, smo slušali i Vucu u to vrijeme, i Stividene, i Zeku i tako bile, svašta smo mi slušali u to vrijeme. Izrezali se s time i guštali. I živo blato više nego... A svega je bilo, baš smo guštali smo. I gledali Doru Noć na moru. To je obavezno. Ali u svakom slučaju, kad sam ja tek došla, si počela formirati band, tako da sam praktički tu uletila otprilike u isto vrijeme. A koji je bilo 2003. Tako smo počeli mi? Ne, 2003. 2004. su bili taka dva neka demo albuma. Prvi se zvao, dakle, Moj to, a drugi je Bi sreća. I nakon toga, 2004. ja sam išao u centar tamo, na ručak. I uglavnom vidio neki oglas da studentski centar kao priređuje velesajam kulture, to se tako zvalo. Sjećam se toga. I ja govorim ništa, ide ja prijavio band. Naravno ne postoji niti jedan čovjek zato što su band ne postoji? Band ne postoji jer su kao Mate i Ante su svirali. Dakle, promocije ta dva prva demo albuma su bile u domu, da bi se skupilo nas 100, 200, ne znam ja koliko bi nas bilo. 400 može staviti u domu, znači 400. Cirkus totalni. Znači, skupilo bi nas se i ekipa iz doma, muški, žene bi glumile prateće vokale, muški bi iz doma koji nemaju veze sa svirkom, sa ničim, bi svirali i tako smo odradili ta dva albuma.